Dobrodošli na Team M Balkans YouTube kanal. Danas igramo Liberty City Stories na računaru preko emulatora koji sam prikazao u prošlem gameplayu ove video igre. Ovo je druga misija popularne igrice GTA Liberty City Stories koja je izašla samo na PlayStation 2 i na PSP. Nedavno je izašla i na Android platforme i na iOS operativni sistem na mobilnom telefonu, tako da u znak 10 godina od kada je ova igrica izašla možete ovu igricu igrati i na Android uređaju, tako da pogledajte ovaj moj gameplay, snimat ću par misija, pa ako bude gledano možda snimim i ceo serijal. Sada ja snimam preko preko PSP emulatora na računaru, tako da je ovaj gameplay na računaru, ukoliko secka zvuk i malo igrica ima problema, znajte da je to zbog emulatora, a ne zbog nekih drugih problema. Tako da gledajte ovaj gameplay i pozdrav! So, Vincenzo tells me you're too chicken shit to work your patch. Hey man, I'm no chicken shit. I've been... Oh man, I don't feel too good. I think I might have a fever or something. Listen man, I told Vinny already. Chinatowns don't go for the Leones now. The Sindacos are moving in. If I go back there, I'm a dead man. Sure. I'm telling you, man, the Sindacos are dealing. I evo nas sada, prešli smo drugu misiju u GTA Liberty City Stories. Ukoliko vam se svidio video, lajkite i share da ostali mogu da vide. Pozdrav!